Dosta komentaraša na početku klipa je obično povod za izražavanje monetizacije. Dok vam smeta to, možete iditi direktno na klipa i pogledati cijelo video bez mog komentarišanja. Hvala vam na razumenju. Uživajte u videu. Pre početka klipa još jednom da napomnem za sve ljude koji ne žele slušati moj intro. Ljudi, svi vi koji ne želite slušati moj intro, ovo radim zbog monetizacije, idite direktno na klip i nemojte pišiti ružne komentare. Hvala vam na razumenju. Dobrodošli nazad još jednu epizodu Among Us, ljudi. Danas sam vam pripremio brutalnu epizodu od Among Usa, Nogato i Simče su zapali opet za impostori. Od bugove u igrici su stigli do brutalne gameove i killove, savršene laži, sočan game, kako da vam kažem, da vam opišem kratko, da ne bi puno spoilujem, imalo je brutalan game, tako da još jednom hvala vam na podršci. Shit. Zašto sam rekao da će ovaj game baš dobro odigrat? Report buddies to make them unreportable. What the fuck? Kaki su ovo rolovi glupi, jebote, šta je ovo? Hvala Buraz! I got you, man! A jel nisi? Nisam, stvarno. A tebi će sigurno htjeti ubiti jer si streamer, verujem mi, svi hoće taj kajmak. Kajmak? Znači mora, brate, za content, malo znaš. Znam, Buraz, puno mi to znači. Aj, izvini se, pred djevojkom ovo radiš, seljačino raspala, ona odvratna. Elma je, ljudi, Zvučalo mi je ženski. Molim? Ženski, Elma, what the fuck? Ne, to bio čest. Elma, what the fuck? Elma, pih Elma, juh. A brate, ne mogu ja podrignut toliko. Jel moguće da su ovolika govna, evo? Koji kurac radi ovaj rol? Clean. Nisam ovo vidio. Ugasio sam koms, kamere ne rade. Sam pored tebe već... Da, daj malo skupa, molim vas. Možda neko ima bombu ovdje, neće stojim ovdje. Bomba! Ja ti feć, šta je bio? Jao, majko moja. Koji su ovo vento? Jurim, neću. Evo Electrical, apsolutno nikakav info, Rođeš ali mogu dosta mapu ljudi 16 puta, jebote. Omar u Electricalu, lik se vento, ili je bio u ventu sve vrijeme. Da, žao mi je Omare, ovdje se tvoja igra završava večeras nažalost. Čusto volim što je Omar nemamo bif, ali da znaš da mi je drago. Sa desne strane su bili tamo na navigaciji, dosta ljudi bilo, tako da se oni mogu međusobno klirati. A ček, gdje je bio on? Electrical, kod venta. Jel call neki ili skip, šta nisam pratio? Ja sam bio sa... Čekaj, skip, jel? Skip Zoe. A čekaj, nisam čuo šta si bio rekao, čekaj, rekao si da se Omar vento i šta si napravio poslije toga, rekao da šališ, šta? Da je umro. A, okej. Je se vento Omar ili mu se vento ubica? Rip my bro Omar. Ubica. You'll never Pa forget Omar my mrtvo brother. ventan. Pa nisam te čuo. Kako jedino kosti ventan baci. Evo ga. Sam da opet ugasim komse, to mi je nekako najbolje jer imam osjećaj da je baš malo taskova i da ljudi prebrzo rješavaju taskove. Evo viš, ja sad došao na lijevu stranu, sad svi na desnoj. Šta je ovo, jel moguće ovo da nema nikog? Jel moguće da nikog nema, Buraz, vidio, evo? Nema, da. Jel moguće ovo? Nemo zajedno. Jebote. Ako bude prilika... Sakri. Gdje, brat? Buraz. Ti si ovo ti ubio. Ne, sam ne reportaj. A što lažeš? Ne, nemoj reportat. Ako me lažeš sam... Ne reportaj sam, ne brini. A što ne reportaj? Ništa, jebi ga.
U ovom ovdje delu Nugato je pokušavao ubiti Delića i napravio sa Simče double kill, ali kod njega nije radila opcija kill. Probao je isto tako pre da dođe Delića da očisti samog tela sa zemlje, ali nije uspio i to. Počeo je da obeđuje Delića da ne reportuje telo naravno, da ne bi se otkrilo, ali u tom momentu je neko naravno stisnuo emergency i sada ostaje na vas da pogledate šta će se... Fuck. Ne mogu stisnut clean, ne mogu ni kill stisnut, ništa ne radi. Ovako, nisam reporto Delić zašto sam vidio lika kak je se vento, ali sam ušao na kameru i nisam vidio kak je izašao i onda sam mislio da će izaći ovdje, ali u međuvremenu sam iskonto da on ne mora uopće nikad izaći, jel tako? Dobro. Da. A gdje vent? Znači... Crni je onda ovako. došao iz gornje strane. Ne, nije Ja crni dolazim sigurno. iz Ali, Upper okej, Engine-a, iz Upper Engine-a. Ljudi, ja ne mogu ni kill, ni clean stisnut. Izbagan je čitav roll. Nesto iz Upper Engine-a, okej? Izbagan je čitav roll. Vjerujte mi, ne mogu nikog ubiti. Ne mogu ništa napraviti. Ne mogu ništa, ljudi. Dole Delić i Nugato stoje. Jebem ti... Da, ja sam zapravo u prijevodu bio sam stajao kod tijela dok je Delić došao i on je pitao, jesi ga ti ubio? Ja sam rekao, nisam, nemoj reportat, ali ništa nisam ni mogao napraviti. Ulazio sam na kamere, ali džaba. Nisam vidio koga je ubio. Onda ga je ubio Simče. Simče, zašto ćutiš? Ti inače pričaš. Šta sam malo pre sam rekao da nije crni jer je bio kod mene gore. Ti si stajao, Bura, si čudno stajao. Ja sam stajao u levom ćošku skroz sakriven, da. Da. A od čega se kriješ, brate? U biti, ja sam vidio da je se neko Brate, vento to je i najjači palio štek. sam kamere i vraćao se nazad da vidim hoće li neko izaći, ali nije niko izašao. Znači, ili je lik ostao u ventu, Ali ili lik je je... ušao u vent, batice, nisam ja ušao u vent. Ali, ne. Nego si izašao, jel to priča? Ti si onda ušao i izašao iz venta. Ja ne znam, ja ga nisam vidio da je... Ako Nugato nije video nikog na kamerama, samo si ti bio u toj sobi, znači ušao si pa si... Znači, lik je se mogao ventat ili u medbay, ili u security, ili u electrical. Ja sam gledao kamere da vidim di će možda proći neko u tom smjeru, ali nisam nikog vidio. I pretpostavio sam da je lik ostao u ventu, ali ne znam, možda je on mogao proletit, od ozdo je Jesi došao. Delić došao od ozdo? Znači, sigurno 100%. Jedan čovjek je bio u Upper Engine-u, Nesto je iz Upper Ja uporno govorim da Nije nisam sišao lika dole, jel bi vidio. ga video Ilija, video bi ga Delić i pojavio se ponovo u Upper Engine-u, a nije mogao da se pojavi jer sam ja iz kafeterije krenuo ka Upper Engine-u odmah. Sreo Simčeta u Upper Engine-u. Ja sam pustio ušao se u Upper dole, Engine, mrtvo krenuo telo. sam ka Med Bay, vratio sam onaj ćošak Ja gdje nemam si me vidio. safe call, jedino kako Mogu on nešto može... reći? Brzo. Reci. Kaži. Nugato je nesto ispred mene u Shields. Dobro. What the fuck? Što ste sad Zašto dali niste neka? votali Simčeta? Ovo je dobar call bio, 2 sekunde. Šta ova priča sad? Jel moguće da niste Znači, votali? Nugato je sas. What I the Simče, fuck? jel? Ko je sas? Jel ona to rekla da sam ja nesto ispred nje u... Ja mislim da mi ne radi roll, ljudi. Bez zajebancije. Ne radi mi ni kill, ni clean. Ako si ti smećar. Kak si glup, evo. Kak si ti glup, lik, ali ne veze. Kako čisto? Ne mogu killat, ne mogu ubit nikog, niš mi ne radi. Evo viš, tijelo ovdje i sad će... Jesam ja ovo dobio impostora, ne mogu nikog ubit. Ok, lik je imao neki kurac da ga ne mogu ubiti, jel moguće ovo? Clean. Cleaner, ali možda čist. Kako sam čuo Simčeta, what the fuck? Ok, Simče nije. Ja sam čuo njega evo odjednom. Šta Simče nije? Simčeta smo ubili odmah. Koji kurac je clean? Koji kurac je clean? Kako ti Zato- zaključio Simče nije? Ajde čuj. Pa jer sam mislio da je umro. Koji kurac je clean? Recno ga je šerif. Ok, bro. Who is sheriff, bro? Ne znam ko je šerif i da A znam. čekaj.
Ja sam reportao tijelo u kafeteriji i to doslovno na emergency onom buttonu, ali sam htio ići pozvat... Tu smo mi ubili Simčeta. Aha, okej, htio sam ići pozvat emergency, sam da pitam, zašto si ti rekla da sam ja nestao u Šilcu? Zašto je ona sada mrtva? Aha, okej. Buraz, znaš ko je fora? Prosti, nisam, evo, Druga, sad ne si još znam ni više ko je, sas, bato. ne znam ni ko je bio Sad si to još rekao, više nisam sas, bio sad si još siguran. više sas. Okej, Sad si okej. još više sas, bato. Okej, nebitno, ajde. Završi nula. Ne, niš, sam ću šuti, to je to. Najbolje Nemoj, završi, ne brate, nemoj govorit. da nam se ljutiš, molim te. Šta bi nestao ispred nje? Rekla je da sam samo nestao ispred nje, ne kužim šta to znači. Elma ne bi lagala iskreno. To se Okej. meni desilo u prvoj rundi je tako meni nesto Simče. Znači ja sam stajao s njim u Weaponsu i pričao s njim i samo bup, nestao mi je. Doslovno je bio vidio u Šilcu i sam otišao i to je to, sam se prošetao dalje, ona je rekla da sam nestao. Ok, skip. Radite tako. Čekaj, jedan impostor je sigurno mrtav, jel? Da, Simče je bio 100%. Čekaj, vi ste Simčeta pucali, jel? Ubili ga šerif, da. Okej. Ja ga lično pucao, ako vas zanima, impostor. Ljudi česa. Bravo, glupane, sad će te ubiju ko konja odmah. Ok, Česa mora umrit. Lagano ćemo malo sad udužiti particu da kaže neko da, Babur je clean, bio je sa mnom ovu partiju. Ali moram ubiti nekoga. Delić me može klirat. Ne znam zašto ne mogu ubiti Delića. I zašto nema nikoga na mapi čitavoj. Please, 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 please. 4 čovjeka u kafeteriji. Opet nisam mogao ubiti Vanimija, ne znam šta se dešava sa ovim Vamo. kilom. Ajde, Alene, da ti ja jedno zapjevamo, a? Ja sam gotova. Ajmo, brate moj. Ajmo ti ja. Vama sam im ja jedan reaktor. Učini mi život sretnim. Vanimi je Pa ne znam, puko bacili smo ventulju, ne sad. znam je li neko inženjer. Ali nije on buraz, ubit ćeš sebe. Hoće te ubije, Ljatif. Pa dobro, evo nek me Nemoj ubije. ga ubiti. Glupane, ako smo votali Može li Simčeta, će kartu taj na kill. pregled? Ali buraz, ako smo votali Simče, njih dvojica su na telu bili koje Simče Ali ubio. ti si rekao da je on sas. Ko Ja je sam rekao, vam buraz? doslovno izbacio Vanimi se ventu, Simčeta, a? ali nema Ajde, veze. Ode dobijem Vanimija. Buraz, on je Ne, doslovno Vanimi ti izbacio kako nemoj, je glup. Vanimi ti Znaš ovaj. koliko je glup lik? Ne, nema veze, ono. Aha. Jel Vanimi inženjer? Inženjer je Vanimi. Da. Koga onda treba Inženjer, da ja završio svoje taske, aj ratni taske i Buraz, kidare. ne rokaj Ja nikog, nemam. ne znamo ništa, Buraz. Ja nemam taskove. Popušit ćemo game. Taske, ne. Ej, moj prijatelju stari, kako si ti meni je ovo ono. Ja promašio. Čekaj. Zašto niko ne gasi ono tamo, ne kužim. I zašto ovdje ne postoji vent? Fuck. Otvorite mi storage, molim vas. Prolazim, sve u redu. Samo da mi istekne kill cooldown. Moram, jer ako želim cleanat tijelo, onda moram isteći kill cooldown. What the fuck? Druže! Aj samo sad tiho ovako, ko je bio na kamerama? Hoćeš da ti ja nešto kažem, prijatelju moj lijepi slatki? Ne, ko je bio na kamerama? Prvo mi reci A. samo crni, mogu li ja molim te, ako nije problem jer imam baš dobar call. Ljatif je umro, zato što je mene probao ubit, a ja se sakrio dole u kutu i čekao da im ko će proć i prošao je crni i nije reporto tijelo, a prošao je Da. pokret tijela. Why? Da.
Zato što, znači, bio sam u storage-u, ja sam haker, u komunikaciji sam vidio da je jedno tijelo, zatvorila su mi se vrata, kako se zove, ubijeno telo i trčao sam gore pored Shieldsa, na gore, prošao pored kamere i sad pitam ko je na kamerama? Ja nisam. Koga si vidjela kod navigacije da je prošao pre nego što si... Bro is cooking. Oh shit. Na kamerama sam samo vidjela Zoji, Delića, Leksu I mene, i ja sam bio, da. i tebe. Čini se nisam vidjela iskreno. Vidjela Vidjela sam da je Zoji otišla prema Upper Engine-u. Čini mi se da je Delić ušao u reaktor. Tebe sam vidjela desno. Jebi ga, onda ga neko ubio. A čekaj, zašto? Ja nisam vidjela na ali kamerama. i dalje mi nije jasno iz kojeg razloga si samo prošao. Pa da vidim ko je buraz. Okej. Znači, zatvorena vrata ispred storage-a, telo ispred komunikacije, ja trčim iznad Shieldsa, gore vidim da je upaljena kamera, prolazim pored navigationa, weapons, kafeterija. Zvučiš mi malo uplašeno, ali nema veze, prijatelju. Možemo te sačuvati, ovo je vinano svakako. Ja sam hacker. Okej, heka. Glupi ljatif, još sam mu 5 puta rekao da nisi ti kretančina. Koga votamo? Znaš koliko je se zabifovo sa mnom još. Bio je siguran da će pobjediti. Što ga ti nisi reportovao kad Pa zato što sam čekao da im baš ko će proletiti, ti si Pa prošao. što ti misliš onda da sam ja ako se on ubio od tebe? Ne kužim. Pa rekao si mi kao ovu ćemo ti oprostiti, a on se ubio od tebe. Zoji, jesi radila taskove? Nebitno, rekao sam ti oprost ćemo, nećemo te izbacit buraz, nego ćemo pobjediti game na taskove. Kad znaš da nisam ja. Nemam. Pa okej, nebitno je. Ovaj bolesnik ovdje uskače u vent od početka partije, u isti. U isti uskače i iskače. To radi cijeli game. Jel Delić otišao? Opet svi zajedno odoše, 3 taska imaju za riješit i opet su zajedno ošli svi. Ovaj na kamerama mora podleć, nemoj mi uopće ni pokušavat pobjeć. Mrtav si kralju. Vidimo se. Znam da si ubio sigurno, ali boli me čovjek. Koga sam ubio? Nemam pojma, negdje ovdje tijelo. Kolam ja. Ljudi, ne mogu ljudi klinat tijela. Pogote, ko? Ko? Reci, Leksa. My bro Dugato. What the fuck are you saying right now, guys? Why? Zašto? Šta je bilo, molim vas? Are you serious right now? Are you serious when you... Prvo što sam izbacio impostora, drugo što sam izbacio Sve je bilo neutrala. Idealno, Leksa nije gurnuo traker u bulju. Okej, i? I mi svi desno i levo skvikno kill. Šta, da smo bili svi levo? Da smo bili svi? Delić nije bio sa nama. Delić Bio sam. Delić! Je, bio s nama, bio s nama. Nije bio. Jeste sam pitao s vama. sam, da. Da li je gospodin Vanimi bio s vama? Nažalost, imao je posla u ventu. Još sam te htio protektati. Još sam ti prešutio sam ovo. Ali kako ste vi mislili da ja ovo pobjedim, retardirani? Još sam te ti, a vidi ja još šuti, neću ništa, ti na mene. 3 taska su ostala da riješite i svih 6 vas je bilo zajedno. Ja vidio dole gdje je cijelo 7, umrlo. ne 6, Kad ovaj meni ispred vrata. Znaš da ti nije stavio traker, kleo bi se da nisi ti do kraja zbog ovog playa sljača. A što si mi stavio Lexa tracker? Ne znam, iskreno. Ma puši kitu i ti isto. Kako sam perfektno odigrao game, Ja, što ste vi Nice try. gore levo toliko, brate. Znači, mi smo Koga? slučajno izbacili... Znao sam da se treba da roknem lika. Tebi radi ovaj rol, ovaj cleaner. Buraz cleaner je baš sjebane. On nešto na šta report radi? dugme čisti telo, ja mislim. Da, ali ja kad sam
I da ljudi, kao i svaki klip, stigli smo do samog kraja i ovog klipa puno je bilo, puno se detalje desilo u ovoj video, bio je baš zanimljiv po meni, a za vas ne znam, vi naravno pišite u komentarima, kao što sam rekao, bezručni komentar naravno, pišite u komentarima vaše mišljenje za ovaj video, ako vam se dopao naravno podržite like, subscribe, share, vaše prijatelje da imaju što gledaju i oni. Po meni je bio odličan, samo napišite u komentare da li želite gledati GTA klipove, neka Minecraft klipove, šta znam i još neke ostale igrice koje on streamuje da bi radili i njih. Hvala vam još jednom, uživajte u danu i vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!